Dal ni gital gepa khobor na ismang sakanti kon sang style chakswa. Reperang mijalo Bangladesh so public rang school student rang apsan melimeng dakha gemek protest ka rally ka Israel asong ni kosa ko Israel ni taka khamrang ko namnik chain ba jegalenga. Palestine ni kosa ko Gaza asongo Israel ni airstrike khani gemen bom galani gemen Hamas ni kosa ko action rani gemen ya ko jegalenga mo ya Bangladesh so ba. Tadi bisung ni protest rally ka somuyo Bangladesh so donggopa KFC dukan bata dukan yang ko public rangan dok cep sucesa taka nosto ka mal busturang ko bacawa wa video na main barang nga sabarang na simon sungen perang na simana ja manu ye video ko ina gata natken anda kemang anjing ni India mang Bangladesh sing ba relation namjaya Bangladesh si yang ba jahas mal busu salga barang ko business ka barang ko ya ja 6 tarik menio bang mango Indian government ni kita Gesa order khachok notice Bangladesh chi transit khaga barang ko stop khai doring jok haja geni khoruk bilsio ji order kon bukotamo Bangladesh paksa meli emang business kana kata roi jangi thana kata wa gme ko suspend khai doring jok temporary tari Indian government ra maini gemen Bangladesh ni kosa ko yandak barak kepa jaku ko action khora jok ya khona simangna angni ya video botne mengakanatkan video khori seng perpenang na simang botne ni angai chomotar penang riang gapa sa sumi chin kamana Bangladesh so obo song ane dangko gundugul gulmalan daro kinbo bon kujenga Bangladesh so donggopa minority Christian Hindu aro gepen donggopa chongopa jatrangko na men khalaki roenga atrocities tano kinbo bon kujenga yan dakabo obo sarang na men social media ngada viral nga anchini India ba Bangladesh government ni kosa ko ba protest ka jok yan dakabo boss rang ko don thongchina RSS rang ba gesa niam ko puko chok Bangladesh dong ba minority rang ko dakchak na gata yan daker khom rka dakaba o boss rang ko anching na manenga dadur pengrang mijalo Bangladesh so Israel asuni kosa ko jekalain ba Bangladesh gemek dakha gemek student rang public rang protest ka rally ka wa somoyo Bangladesh dongba dakha dongba KFC dukanan ko nosto ka bata dukanan ko dok chep sucesa taka mal busturang ko ba chawanga ya video mana men balonga social media ngata sabarang dana simang man swingen yan daki dong onga obosta repena simang ni na meni bo ya bata dukane anchini India ni unga bata company de India ni imported bustu nga anda kemang KFC ra US ni India komang US ko de Bangladesh ni Bangalang ba Bangladesh pa ni deka jadi ya geme ko support ka de Bangladesh ni government Professor Muhammad Yunus no aya maine kemen dawana king dakba bosa ko takinga aro yara sani loss nga public loss government loss rokom reka dakaba obo sarang ko dawan ching Bangladesh nukinga Bangladesh ni economic ba pangi de thangkham jawa collapse ona bangjangjo tax ko ba impose kai doninga Donald Trump renga ba sausumyo chimkamana Mars ja koruk to koni koruk skona China chi dengin ba Xi Jinping ko grongya wa somuyo rokom reka dakaba khatan ko anchini India ni kosa ko kana wani gemensa anchini India ni government India ni manderang bini akan imun hata ko objek kan baksana ko khandem khainga Assam ni chief minister Himanta Biswa ni tweet kai Muhammad Yunus ni akan ba hata ko khandem khani ko ban kamana aro banga bini akan khong nuk chain ba bini akan ba hata mo Muhammad Yunus ni rar perang Bangladesh ra guardian of the ocean na bisongsa ni lokeng na bisongsa malik na India de mamung power dongjana an ga ba hata ko agana uni gemensa ni dika
aro yani gemenan menio mangmo bang iru kuzenga Bangkok ko Thailand no reangin ba anchingni Indian ni Prime Minister Modi Bangladesh ni Professor Muhammad Yunus san melimna golphojok meeting khajok andi ba mai dakaba action khorainga dauna khungba Bangladesh so ting thangja daudi yen dakaba obosarang khon kensa Indian against so dakaba khatang kho agana ni gemensa India de ka suguba action khorajok yan ga subat sangbong ai nok an thain kani dre na ismang mai di sanchiang ni comment section ya taman gen dade Bangladesh chi riang pa jahasang ko malbusu salgabarang ko anchingni ya north so chiknek ni ma kana mo ya gada Bhutan ni Myanmar ni Nepal ni jahasang ba bustu salinga business kanga ye transit ke meko stop khai dunia cancel khai dunia temporary ye Bangladesh ni dakaba obosrang ko takani gemen ni na baranga basa ko bade ontiti thamasa ko bamor pena na simang maiko chanche yan dakbe eksni gemen simang bang comments ksno Vietnam gen aro re ebeng ba sasmo Muhammad Yunus ra mai dakaba khamko khana minga India chi re baimna golphogen ma Indian ni government ko request again ma aro yani gemen kasin rang public ba so jing nak bagen problem khuman bagen no sama sigen yarang ni gemen aching rebeng ba sasmo nam bate ma sigen ni kaban kang nam gen video te rang san ni sung ba sakkan ti ko na sim ko matela je rang na simang ye video ko ni swinga mana par share khabo getalong ye bag par perang na simang ba subscribe khana man gen share khana man gen ni sung ba sakkan ti ko na simang ko matela